الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا شفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تماشوان الهجاء ام دیسا برنامه که دن برنامه که نودا ام لمعلی وانا لمیوانی وانا بر اکرانی وانا خلق علم برکت خوان و شناخ انشالله بریا وان و شنادا خلق علم هزا که معزم بدل ایمان هر یکی مدا لبتن عمل خیر دا پاک دا امکیری دین اسلام بین لخدمتا دین اسلام داون لخدمتا مرواتی داون براتی حس کردن محبت داون. گلی تماشاوانه هجا اف و پروگرام مدا ام دخوازن بگرانی سر مسئله پرسا جنازه و مریک و دمره به ترتیب شریعت و وی مری لنوا جنازه دا چا به هلدانه چه شرطی هنه به ترتیب شریعت و پشتی که مریک دمره ایرو تازه که پای مری تی داینه به زمانه که کردی ایرو گوری هر منطقه که گوری هر جواکه که هنه به زمانه که بین خیره مری ایرو پشتی مرنو یا چه جوری بداینه ایرو لوی داره لپروگرام مدا میوان مهانه مخابن میوان که ما انک پروبلم تکنیکی چه بو دو پاشی دا بشتری پروگرام بو یک ولات ما کردستانه ملا ابراهیم انا پروبلم تکنیکی انا بکی پاشی دا انک بشتری ما بو میوان که مدنه جی سیدای ما حسکردی ما سیدا مهدی اوجی درس داره بن دستی دا پرزارو که ما کرده مسلمان تینا خواندنی از رجا دکم رژیم میوان در بوسی واشانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سیدا اونچانم باشن خداش و راضی به. سیدان سرچاره مستر چای مهاتنا به پروگرام ما دا برا خلق علم او پرسه کو بین داینه او گوتو بیجه نو برام بین گوتنه خلق علم و یکی بگینه چا وقت مینی رونایی که نورا ایمان بگینه گوه هر یکی یکو متماشا دکه گوه یکی خلق علم نورا ایمان دل هر یکی دبدبه کرد.
آمين آمين. سيدا خدا توفيق بده إن شاء الله. سيدا ما چه مدرسه لآمده باجاره ما کردستان باکور لترکیه شاگرد ما را درس داده، زاره ما مسلمان را درس داده، درس عقیده، نوح، قاعده خواندن قرآن، چندین حافظه شاگرد هنه لبن دستی ویدا، خلق علم برا برکت لویش عمله و بخه سیدا. آمين آمين. هذه دار دعاء ونه. سیدا ام دخوازم بگرانی ایرو سر مسئله ایرو بروجانه لناو جواکی دا در باز دبن ایرو همزانن ایرو مرن تشتکی سانه ناو تو جواکی دا نای هلدانه اوا راستی که دنیایه ایرو نانی را تو چه ملتی تو اشکی جان رنگانی مرن اوا قایده که حیاتا انسانیتیه ایرو چه مسلمان و نه مسلمان و ایرو او تشتا وکمین هست بکی بوز دکاره هر یکی زیارت بکه ایرو قایده شریعتی و چه شرطه ایرو انسانک کمر چه شرط جراته گریدان یان ایرو انسانک لنظر رحته ایرو قرآن کریم چه آگاهیت دمه ایرو انسانک کتا نظر رح نفسای دایدا ایرو بونا مسلمانکی بکرن کرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدم شيخ عارف خد تعالى برنامج سر خير بقرينا إن شاء الله. براستي وكك وكرم كر مرن تكس جنافلته سيد علي فندكي يكج شاعر مي همشاغي أستاذ بديع الزمان رحمة الله تعالى عليهما رحمة الله عليه. يعني السيد علي جي وفات بويا أوجي أمكارن بيجن هون ويج نسب كينا أوجي السيد علي هون جي السيد عارفن دبي الدنيا هاتشي رابن فقير وشيخ وآغابن جبر مرني خلاص نابن دشرق وهم دغربيدا ما شاء الله. إجامرن حقيقته وكاكو وقوت تكزجي نافلته إجا معلومة وهر دينكي لقورا خوا جمرية خورا معاملة كي دانية أم بيجن آلي هندستان آلي چين آلي إيران آلي أم بيجن وان دول أوروبا ماجي دين ما الحمد لله في دين باكو باقج وفي دين زلال دين ماجي جمرة هناك تشت دانية معلوم دين مدى إنسان تشتكي مكرمة يعني خد تعالى إكرام جيرا كريه جوي قاسي ميتي ويجي هبتر حرمت جيرهاتية دانين دين مدى وقتاك يك هات حد وفاته تدنيري هم عرفا هم دينا إنسان جيرا حرمتك دينا جخو امدزانن كوش پیغمبر عليه الصلاة والسلام رواية بيكو مري لازم كجيرا حرمت بكرن وعرفا جي وقتاك يك كذا بر سكرات دل انسان ده طبيعه انسان ده هي كجوي شخصاره حرمت بك حتى دما کو دبيجن فلان كس مريه بي اراده جارنا رحمه الله عليه جدبما درته سيدا سكرات يان بزمان ما كردي نظر الروح بله نظر الروح سوا تماشاوانه ما قالك سكرات فهم ناكن بنا يكاد خازم نقطة بكن سكرات سكرات الموت سكرات أمرنا يعني بلكي لباوة هنور إفادتكن لباما سكرات موت مشهورة يعني عربي بوي هاوي درباسي كردي بيا دبين سكرات موت زورة لباما برور استعمال دكن و خد تعالى القرآن ده دبيجا والتفت الساق بالساق يعني دما كو انبيجن اف نزعة روح تشيد به وقتا كو روح تي بر قركة ايدي ساق انسان لهبدو دلفاء و
يعني إنسان تسليمي رب عالم دبه ده إيجا سؤالا ويا كو قوت سؤالا كو برسي يعني كا جباب شريعت ده جهة شريعت لازمه كو مرف جوی انسانی را چه بکه بکرتایی مرد دکاره ور بیجه سید من لازمه جمیت را چار تشت شوشت ناوی کفن کر ناوی لمیجا لسری و دفناند ناوی اوانا د کتابه می فقهه ده د کتابه می شریعت ده بیجن هرچقا اختلاف Elven çar şart hanare çar şart. Yak şuştan amri. بله Yani merik kumer to beşoy. بله Tertibe şeriatı var. Yani tertibi var. بله Ya duyan kefen beki. كفن بله Ya siyam nimize cenaze bukhuni. الميجا جنازة قربي تكرم Ya çara kaide şeriatı yan defen ki. Rasta. قرا ام دفن بكن بله بله تمام. أبياجي فرز الكفاية فان تشتكوا مبوتن جي فرز الكفاية أنا فرز الكفاية معلومة و أو فرز كو لسر أمتي واجب بيا بكرنا هنكا جناج سر إيه ما يجي راتبه Böyle böyle. فرز العين لازم أكو هركس ويتشتي بك وكل ميجا نيفرو عصري ويفان الفروضات دني اگر کو بكرنا يكيش سر ايدني رانابه او يا فرز العين اما فرز الكفاية في الميجا جنازة او معاملة بما يترى ابانا فرز الكفاية فرز الكفاية جي وككما بو اگر كوج امته هنك بكن سر اي ماي رادبه Yani bu desteği bekarine gidina بكرناوي يماي كش خلاص دون آزاد كش خلاص دبن لي فقط خير او ثوابا حاصل بياج فاعل رايا ايكو كريه جكروغ رايا كريه رايا او ثواب تنا ولو جي قلناه خلاص بونا فقط او ثواب او خير جفاعل رايا ما شاء الله ايجار خدا تعالى في فرز الكفايات جي معلوم او جي خير وثواب مثلا جار هيا ملتي ما ويا خلقي ما قومي ما كنت بيجا فرز الكفاية خو باش دد هلا جهن كي دنيرا نابجا مثلا خيره ازجي بازدم وي خيره يعني جار هيا او غفلت الانسانات شدبه يعني از لازم ببيج كرمك سيدا امنا كي و مساله دا كور ناچن ام ورن ام پیشا و مساله وقت مرگ دکاوه بر نظر روح سکرات الموت مثلا و دمه مروه که ایرو مالبات یا مسلمانک چه دکاره بکن مثلا هندوین قرآن بخواندن هندوین گره دعا بخواندن مثلا ایرو زانن که یک دکاوه بر نظر روح ام بیجن هنک زمان لال دوه زمان گران دوه نکاره چشتگی بیجه یا هنک کرد دوین و دمه یا هنک کور دوین مثلا و دمه چه لازمه بکرنه ایرو انسانه که مسلمان را یا اندامه که مالبات را و دمه چه لازمه بکرنه قرآن جایزه بخواندن مثلا تفکیسا شریعت دا یا حدیثه پیغمبر علیه السلام دا آیا و پیغمبر دا دما سکرات معلوم وقتا کمری دکوه بر سکرات بلکی دنگی ما يعني اندبين بلکی دنگ ناچه و اوجی نکاره بمرا خبر بده لی فقط حتانی که روح جه درته و حتانی که مرو يدخل قبره و حتانی که مرو جه قبره دزبره جه ده حدیثا ده ثابته که دنگ مرو ده چیه ایجا جوی قاسی ده حدیث ده دبجه لقینو على موتاكم بكلمة الشهادة يجي بكلمة لا إله إلا الله يعني كلمة لا إله إلا الله تلقيني ميت بكن نبي كتب ما فقه هذا دبي نبيجن بيجا يعني جيرا إصرار نكن نبيجن إلحاح نكن نبيجن تب بيجا لا إله إلا الله بلكي دقوه ويدا هون بندنجكي نرمك ببيجن لا إله إلا الله محمد رسول الله داكو أو مريجي بترى وي كلمة لباخوا
حتى قدر استطاعة أخوك أوجي ببيجه أبيا يك يعني لازم تلقينا كلمة لا إله إلا الله حتى نكود بر روح دبا جرى ورا تلقين كرن إيد دويا ده حديث ده دبيجه اقرأوا على موتاكم ياسين يعني ياسين السر مريه خو بخوينا دبر ده علماء ما دبن مراد جمري موتا نا ايكو روح جي دركتيه بلكي ايكو دبر روح ديا ايكو سكراتا موتي ديا يعني دما كمريه ما يعني كسك كتبر سكراتي خندنا سورة ياسين بسر سنته حتى جيك سنتا أبا كو مرف شور أجر كل مال شور هبا أب شوري كبري بي حرب دها تكرن مرف وياجي دينا سر زكيوي أبياجي يكجي سنتا لي فقط إيرو مخابن ناي تكرن أو سنتا تيا تركاندن أو جبركو عادة شور جرابية لمالا تكسي وها برحتي شور ناي تديتن شور ناداني دانايلن سر زكيوي سيا يجي فعلك وأن بكن ده أثناء سكراتا موتي ده مرم موفكي وي لهفدو بفبينة يعني برا وقتا كو روح دا كو جسدي وي راس لعرده ورا راخستن معلوم وقتا كو يجد كذا برمرني كنت چه حالي در روح ورا استندن ويبوي شكلي بمينة مثلا چوكي وي اگر كل برزكي وي بن اوي وها بمينة ايدي كو روح جي دركات توي چوكي وي تانجق بشكيني جي توي راس بكي اجا جوي قاسي جبونا كو مري دوي شكلي دا نمينة دوي شكلين نخواش دا نمينة موفكي وي لهفدو نهات بن شداندن و لهفدو نهات بن بادان مروي موفكي وي لهفدو بفبينة داكو اثناء رحي وي دركت جي او جسدي وي راس لعرده بيتا راخستن اوانا جبونا كسبر مرني يام بدانا يا لسر عرده راس بكي بله قرأت العرده راس بكي ويلجيكي نرم ديني بله سيدا واگو باسا شور با ما حتی نه عادت کیا ہے که مریک دمره کره دنا سر زکتا كيرشي دوسا شو تقرا يعني اف داینا کره اوته معنا سنت پیغمبر علیه السلام مراس فانکر بله یان ایرو مثلا اوچتا لازمه بکر نره گوری سنته بله الگوری سنته بله دي كتاب ما يفقه هذا ورد درباست به مثلا ایرو یک جهاد در شهر کریا وفات بیا مثلا او مفهم کر شوره بدی سرسنگی لی ایرو مروه که جهاد دا بمرنا خو مریا مثلا ایرو مالا که دا مثلا دا ایوش گره داینی هی اصلا بله یا مریش گره بداینی تعالى خير جهاد جرى بنفسنا وكا حضرتي خالد اگر وی کره بدی سر اواش ده معنی چا سنت قبول کرن او ثواب کی چا جهاده ام به شهید کردی مثلا تین راست فهم کرد بله ان شاء الله اوجد جاوي ثوابه سيدا كرمك ایرو مثلا واگو یا که ایرو مریک دمره بر نظر روح کتنه لازم کلمه نرم گویی دا بدی گوتنه مثلا زحمت ندی یا دویم خواندنا قرآنه بله خصوصا سورة یاسین بله سورة یاسین یاسیا كون موفكي ويل هفدو ورن بدنای راست کی جیکی نرم بنی نرم بله یا پنجا چبوس یا چارا چبوس كيري وكا كتابون مرف كيري دين سر زكيوي تمام ولا تمام ده بس انا بله يعني حتى كل روحي دري ظن فعلا لازم بيور نكرن
Elhamdülillah. Evet. Tamam Seyda. Am bejim mervek mir vefat bu çu ser rahmeta Xudê. بله Am bejin am Kur'an'ı da gel ciya devinen gille yemut yan mata yek tevaffa. Ne mesela? توفي يقول مثلا توفى معناها مثلا عربي ده دوی یان درباز بوی اش دنیا کی دربازی دنیا کدنه بی هن عالم دویجم مثلا اول روح و گریده یا نه بدنه با نه جسمی با اما مثلا اول چقاسی ام بیجن شریعت ده بحکمه های اندکارن ابکن هنه کی ها برفره بکن به مسئله يعني مسألة كو الروح جسد دقتات تدخوازي وي ببرسي یا مثلا بحثا مرنه دو گلیاواتی کرن قرآن دا یک توفى یک جماعت مثلا بله ان عالم دوی مات اوا بدن و جسم و گریده یا خلاص بون داوی لی توفى یان اوا داوی نینه درباز بونه یان اج حاله کی وی دنیای چا روح بدنه یان بدن ترد که انظام دست بکار روح لی داوی تنه مثلا نه؟ بله بله چه قاسم بیجن kurtayı يعني فرقا هر ديا جهة احترام وهي يعني دما كنت بله. بيجي ماته يعني وكا كنت تبي مر هناكي او حرمتا كو تكرن جمايترا وكا كو هناكي خلل دكبي خرابية دكبي فسادي دكبي دما تدبيجي وفاة كر ويا توفي او هناكي جهة دها حرمت تاني شاندا حتى لباما كو ام دبيجن مر هناكي مثلا مر ووفاة كرجي وفرقي لباما جي هي فقط اف فرقة اللغوية كتاقو براستي متام لننرية اما وتوفني مسلما حضرت يوسف جخدار ورد عادك دبيت من لسر دين اسلامي بمرئني يعني تروحي من بستيني يعني جهات احترامي و جهات امبيجن حرمتي و لفظ توفيه دها خوشتي ديمكي بلكي اف تشتيك تاغوت انا مجي بخيراته يا هينكر ديمكي مساله وي اف بكو يعني لو ماكو مثلا دماكو ام بحثا وانكن ام دبين وفاه ام نابيجن مر وكا كتاغو مثلا ام بيجن روح وبدن يعني tamam جهاز قطيع شو اما اي توفي وكا كتبي عالم جوهراند جفي عالم شو عالم كادني نه وورقوت يعني هيجي دوامه يعني دائما وين روحي ابدي هذا تيسر وين معنى توفي Seyda dengim teva Seyda دنكتي Seyda بله Seyda كرمكن اما سورته تا سكنيه كرمكن hanak problemi tekniki çedve بله Seyda han problem adım han problemi tekniki çedven Seyda بله خدا ميسر بك Seyda darba di pırsa irim
مریک مر بکرد کاک مهدی بله انا پروبلم تکنیکی چید به نابری دا نا دنگم تو ودا بله سیدا تمام دما مر وقت که نظر روح ما نابره هفته گوتو پیش کرد تماشاوانه هیجا از بارد که ممسر وقت بون ایرو مری مر شریعت و امزانه ششتنه کفن کرناویه خواندنا جنازه و دفن کرنا قاعده شریعتی اصلا بله سیدا ایران زانن گل جیا نوبرا گل ملتا دا قاعده هر یکی وک مینه چابی عادت تا گل تشتیوان مثلا گوری شریعت نینه مثلا ایرو نه امزان حدیث ده نه آیت ده مثلا خورخصنا عادت نو خدا قاعده چه کرنا گوری قاعده ام بیشم پشتی مریا خیرا دادن نوی آنشتا دادن مثلا ما خیرا ایکی دا یا خیرا فلان جنازه ای دا مثلا جمعت چقاس ام بیشن بحکم او قاعده که ایرو مثلا با ما مرگ دمره ام بیشن پایرا خواهی مری حیوین شارجید که ام بیشن خارنه چید که ملت توب و ام بیشن یان سه روکایی دادن یان هفت روی دادن یان 40 روزی دادن یان 50 روزی دادن هن درته حتی سال تمام و سال داخلی دادن اف چقاسی گوری شریعته اف چشته ها ایرو جمعجی تشته وی رنگی هنه بله لجمع سيروكا ميت هي حفتاوي هي چلروكاوي هي بينجي بدو پر لعالمة تنه يعني بلكي لهنك جيا هبن لباما چل هي او سالاوي هي اگر کوان تشتا جبو خيرا ميت ورن دائم ام باورن كو خير هي ولو كو مثلا دو قرآن ده دو سنت ده تشتكي كو بحثا دانا خوارنه بخوا بك جبو ميت ولو كنت نجي ام باورن كو آلیه مالا مریضه آلیه مالا مریضه ولو كو ام مثلا د آیتا د حدیثا د لی راست نهاتنه كو سيروكاوي حفت روجاوي چل روجاوي بدن مولوده خوارنه فقط ديسا جهته كو صدقه جبونا روح ميت ام باورن كو خير و بركته وان تشتاد جيجا روح ميت لورا صدقه يكج وان عمله وسانه كو تشتي وفاة ميت دفتر ميت ذكري دهله ده حديث ده بجا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يعني ميت كدمرة دفتر أو يتقرتن غير سي عملا يكجي صدقة جارية يكجي علمكم منفعته لبي خود هلا إنسان جي منفعت دستينن يك جي ولد صالحي كجيرا دعاء دكن إجار أو فعلا كو وان إنسان دكن پشتیوی سیروکاوی ددن ویا حفتروجاوی ددن ویا
çilevi veya salavi veya penci de kul henek ciya heye evana dibin sebebi ku xel jwi şahsi wî warisî re wî warisê meyit re dua dikin û ji hem jî meyit re dua dikin dema ku van duaya dikin înşallah sewaba wê xwarinê digîje wî meyitî ama em nabêjin ku mesela di hedîsê de va hatiye ku sêroka meyit heye hefta wî heye naxêr di hedîsa de warid nebiye lê ji bona ku ev ya dibe sebebê kêfxweşkirina hinek mislimanê feqîr û ew mislimanê feqîr jî ji wî meyitî re û ji warisê meyit re dua dikin hêvî heye ku mesela deftera meyit neyê te girtin û jê re dua were kirin û xêr û bereket bigihîjiye. Sayda burada am bitakne. Daqa ki am nokta bikin virda. Awne ku bên xwarnê bixwin ayê xwarnê malbata mirî gere bide. Mesela hadîs xandiye rûnay bîram riwayet kî dike wirda dibêje heta sê roja gere millet gavê xwe kêm neke ji mala mirî. Mesela ber dilê xwayê mirî da bê bînan teng e bînan fireb be seva millet bê here da mesela gere ji mala mirî xwarin derneyê em bêjin. Ez tişkî din dibêjim suala te tişkî Seva cemaata me fehm bike mesela kî me temaşa belê ez dixwazim vê bêjim şêxê min tiştê ku hûn dibêjin ew ya nanê teziyê ku tê dain ji roja ewil heta sê roja ew ya lazim e ku ji mala meyit neyê derxistin ew ya mesela di hedîsa ew ku rîwayet bûye ji bona alê Cafer Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje ji alê Cafer re xwarinê hazir bikin ji vê dirê derdixin ku lazim e ji mala meyit re xwarin were çêkirin ne ku ji mala wî were derxistin dema ku ji mala wî were derxistin ev ya dibe muxalifê hedîsê û dibe bargiranîkî li ser meyit tevî ku li ser ehlê meyit tevî ku ehlê meyit yani di huzn û şînekê de ne bi ser de jî rabin xwarinê bidin milletê ku îro mesela li ba me li welatê me li Diyarbekir û li herêma der û dorê Diyarbekirê yani dibe kulfetekî mezin ji ehlê meyit re heta dibe sebebê ku çend hezar mesela bêjin nêzî 20,000 30,000 pere li wê îşî mesref dikin ku mesela berê digotin milyar yani 20 milyar 30 milyar pere diçe li xwarinê ev ya jî kulfetekî mezin e ji mala meyit re ev ya ne durist e yani heta ez û hevalê minî melayê ku em çûne civat ku em çûne teziya jî me xwarina wan jî heta ji me hatiye me nexwariye û me ji xwediyê cenazer jî gotiye me ji mêvana re jî gotiye bi vî şeklî ne hûn xwarinê hazir bikin û hûn ne jî mesela bira mêvan bixwin ev ya gotiye ji wan re ev ya tiştekî ne durist e îjar mesela li welatê me radibin mesela çay bela dikin avê bela dikin ew ya pir belkî kulfetekî zêde tê de tune feqet berê cixare bela dikirin şêxim cixare yani kî dihat cixare îja cixarê jî mesela ê kalîtê wan kêm jî nedatanîn we ya jî ji xwe re kêmasî qebûl dikirin gere em bêjin Marlboro bûna parlament bûna cixarê werê biha datanîn ser tepsiyê kîja mêvanê bihatana diçûn da pêşî wê dikirin hediye dikirin jê re ê dêma mêvan didî ku vêya Marlboroya belkî ji xwe feqîr e di heyata xwe de nedîtiye cixare yani cixarê Marlboro nekişandiye dinarî ku Marlboro hatiye pêşiya wî Marlboro radihiştê ev ya jî kulfetekî dî bû li ser meyit û li ser ehlê meyit îja xwedê ji van miftiyê me vê dira razî be qaymeqam û walî jî ketine dewrê gotin em vî tiştî radikin ji nav malê xwe heta di îda de jî mesela gogerekî cixare bête rakirin ev cixare ne îkrame yanî cixara xwedî ne mekru ye mekru tehrîm e xwe yani ji xwe hinek alim dibên heram e hinek ê em ku jê re sivik dibînin dibêjin mekruh e yanî heta firotina wê daxil ku dibêjin mesela firotina wê welew
كشاندنا ومكروه باجي فروتنا وحرام دبيجن إيه رحمتي بابي من كتابه خو هدية الحبيب ده فيها دبيجه إيجار أم وقتا ورن سر خوارن هيج وانا هي بيتر بكل فتى ها إيجا أم بيجن مثلا براب تمامي إكرام رابجي أو جي نخوشه يعني أم بيجن وقتا كو هنك تشون تعزية هنكا كو سرتدانا واندان بوتن أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك يعني كو خدية تعزية شايكي إكرام بك آبكي إكرام بك أبيا نكل فتك أبيا لورا مثلا يقدر يدا درباس بباشي كو برتيبو بمرف بكاورز آبكي بدوته يعني فيها قناعتها من ده لي فقط البر هنك سيدايك وفيجي حشك دكن هنا دبين قرأت شاي وآبجي ميت دائن دبي برا أهل ميت تشتكي ندا الحاصل أمويا حوالات كن ببال ملتي خوبه دا إيدي دور دا مخير أما تشتكو أز دبيجن أف سيروكا ميت حفتاوي ويا أمبيجن تشل روش ويا أمبيجن سال كو قديا خوارني بدن أبيا جبونا كجمال ميت تيدر خستن بنيتا كو فيا صدقية جبونا ميت جبونا روح ميت أبيا خيره چونكي أبيا نوي ناني كو تعزية تيدان بلكي أبيا لغورا وي نيتا كو إنما الأعمال بالنيات لغورا وي نيتا كو أف صدقة بيجي روح ميت وبيجي روح ميت أبيا علماء إسلامي إجماع كرنا كو صدقة دقيجة روح ميت يعني خوندنا قرآن يجي دقيجة روح ميت وصدقة جي دقيجة روح ميت جبوي قاسي فانا أمكارن بيجن كو خيرن أما بلكي يكرابة ببيجة هون چما دبين سيروكاوي هون چما دبين حفته هون چما دبين چلرو هون چما دبيجن سال ويا بينجي ودرو أذيا بدعته أجر كو ببيجن أمكارن بيجن ننحقن يعني چونكي ده حديث هذا كو أم بيجن كو هات تعيين كربا إلا سيروش ويا حفتكي ويا چلرو ويا بينجي ودرو ويا سالكي أم لي راس نهاتنا لي فقط أمكارن في درخن معنا سيروجا يعني بشتي سيروجا إيدي ميت يعني البندا صدقة كدمينة و بشتي حفتكي البندا صدقة كدمينة تشدروج أم بيجن مثلا جبو هر جماركي حكمتكي أمكارن درخن مثلا تشدروج دبين پیغمبر عليه الصلاة والسلام بريا كو جرا پیغمبري نازل ببا چل روجي دشكفتا حيرا دمابو كو دودورا جرا او نازل بو او رسالة نبوة نازل بو وحيات وحي جراهات معنى صالكي ويا معنى حفتكي إلا جوان رمرب كارا حكمتكي درخه يعني أزدبهم قناعتها من أذا يعني الباخد بيجن وقتاكو إنسانكي خو علمان ده خيركي مرب ويجوي خيري منعنك يعني ولو أن حديث هذا لسير وجال حفتكي راسنا تنجي بشتيكو عادتك خوشة دنام ملتي مدى رونشتبه مرب فيا وانجي منعنك لو راد بي حديث ده من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من تبعها كايدي يعني حديث ببتشهاوي به لفظ حديث متن حديث ندبي رامدية يعني كي سنتك حسنات بجيبك دناب إنسان ده كي عادت كي قنج بجيبك او إنسان جي تابعي ويببن خيرا وي قنجي جو وي فاعلي راجي جوي فاعلي رهية وخيرا وان كسيكو تابعي ويبوند وي ريدد وي منهج ده خيرا تماما جوي أول رهية مثلا بيجن قابيل هابيل كشتيه شهيد كريه ده حديث ده بيجه تمام كشتنا تمام قتل وقتولا غنى وان دستيه قابيل ده çünkü وي سنتك سيئه دناب انسان ده راست كر اما بيجن مثلا سنتك خرابي بجي بكي سنتك خرابي يا بكر يا بله ده اجا سنتك حسنه قنج كو مرف دناب ملت خدا بجيبك وملت جي تابعي وسنتي ببا دبي هذا استبأ سينابين تخرابي از لغور قناعتا خو نابين يعني بقوتنا سيدا حتى سير رجا جرا اهل مالبات مري تخارني جراج مالا خدان اسانا
عین ایرو مسای ایرو اشارات کرنا و یا که اوا حادثه پیغمبر علیه السلام وقتا حضرت جعفر وفات و اسانه بله پیغمبر اشارات کردیا خارن ببن مالا ویا بله نکد مالایی داره بله اسانه بله بله اصلا بسیار. حادثه حتی 3 روزه گره گاوه مسلمان مالا مری کم نبه یا بله. مالا مری به زیارت کرد بله گوری گوتناوه پشتی 3 روزه ایرو خواهی مری دکاره قراره که خورادای نه حجمار کفش نکه مثلا رقم کفش نکه یا روزه 40 روز یا 52 روز یا هم بیشن هفته نه کفش کرنی کینگه دلی دخوازه هم بیش خیره مری خون اجمالا خود دخه بده سر ناوی مری اسانه یا نید بنید عینا یعنی دما کو كر اگر كدوي شعور دبا كبيجا مثلا نلازم الا سيروك با حفتك با چل روبا او يا امكارن بيجن چ اعلى يعني نا اعلى چخات شتكي قنج دكه لدما كو ام بيجن ملت ورع علمية ودكن مرب نبا مانع وان يعني تشما دكي لو را دما تويجوي خير منع بكي دباكو بتمامي جنده لهما وكك وقود اگر کو میرک دوی شعور دیا اگر مروکی دوی شعور دیا کد بیجه نلازمه سیروک به هفتک به او یا daha باشه چونکی او روجا کو ام بیجن هاتیه تعیین کرن ده حدیث هذا ثابت نبیه سیدا تمام ایرو مسئله تشتاکی هیا ام بیجن یک دوی از خیره بودن مثلا خیره بودن هن مرد هنه ایرو دستی تنگه تنگوتی کاسه و بلنگازه آنجا دیرا مالا خوده ده آنجا ریا مالا خوده وینه آلی قازانجی ده آنجا سری نفر خواهید هن جوان مروه هنه مثلا فهمداریه ام بیجن زنگینه امکانی های دکاره بکوی یکی هنجی هنه مثلا بلنگازه دوی از نده ملت چه بیجه چقاس یا گوری شریعته لچه داین دکه خود خبم باردا ویج عملی تینا جیدا در ناو خیره دین مده شیخ خیره خیره هندکو یعنی دانا پرو دانا هندک دین مده فرق تیده تونه یعنی ملت اجمه پیس خبر خیره مریت نده تاسكي آب بدي يكي تي بقاسي خيرا كنت جامية كي آبابكي بدستخي يعني ده حديث ده رواية بياج بين أبو الخيثمة هنا كي خرماء يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام صحابي خود دعوتي خيري كريه هركز تشكيتينا أبو الخيثمة جي كل ما كي خرمه کاچ قاسه او جی هاو قاسیتینه سهنک صحابی دناو هفدد بجن چه احتیاجی خود تعالی بوان خرمه ابو الخیثمه هبو ایجار لسروی قاسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع وان جوی گوتنه دکو و یعنی ناهلا که صحابی جارک دنه و کلمه ببیجن ده حدیث داد بجه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني شقنجية تشتكي بتشوك نبينا ولو كو تراستي هذالي خوهاتي براي خوهاتي وجهه تبكنو ترولكن بي أبياجي كيم نبينا يعني بني مرف دقاتك حتى دبي والكلمة الطيبة صدقة كلمة قنجي صدقية يعني اوان کسی که رادبن جبونا انسانا خودخن بن دین و خو شرپزه دکن دچن کیفا انسانا بدینداری خوتینن ویاجی جبونا خو شرف حساب دکن دبی ما قی شرفا متونه رادبن بذی اوی حرکت دکن اوانا جسدی صد نحقن اوانا تعدیل نفسا خودکن و لزاروک خودکن رزق زاروک خود برن دخن دوینک انسانا که ند وی جيده ند ريا حق ده لورا اگر کو
تدعوى قنجيتكي تدعوى صدقتكي تدبيجي ازي پشتی ميت پشتی مريه خو ازي صدقه بدن نلازمه كنت خطيخي بن دين بلكي دما كو حتى ده حديثي ده دبيجا دبي قالي معشرة بيركا صدقه بدن جيران خو ولو بظلف شات ظلف چیه او سمي بزه سمي وي يعني نقي ويجي كوا هناكي براشت به هما نقاكي بجي هم بدنا جيران خو هم بدنا مسلمانكي او ياجي جبونا و بس يعني جبونا خيري بس يعني ازبيد بيجن نلازم يكون مرب بمليارة بمليونة مرب رابع خيري بك إلا جرك أو بنا إنسان يكو هبه برابده يكو وزيته ويخوشه روشه ويباشه برابده لي فقط كسي يكو حال فقيرة بيجن خزانة نلازمك خطيخة بن دين بلكي كل مكي خوي ويا نانكي ويا انك حلاو ويا كلمة قنج جي انسان ربي بيجا بنيتك في صدقي بيجا روحي ميت ان شاء الله تعالى اوجد جا روحي ميت دبي حديثي دد بيجا ذهب اهل الدثور بالاجور يعني انك صحابيتين ابو ذر روايه كريا رضي الله تعالى عنه دبي هنك صحابيات باب پیغمبر عليه الصلاه والسلام قوتن يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم يعني يا رسول خدا زنگينا تخير جمره نهشت ام چوال ميج دكن اوجي لميج دكن ام چوا روجي دگرن او جواري روجي دگرن و بمال خوي زيدجي صدقه ددن پیغمبر عليه الصلاه والسلام قوت جوان را قي تشتكو هون جي صدقه بدن تنيه قوت مثلا هر كلمه لا اله الا الله صدقه سبحان الله صدقه الحمد لله صدقه حتى وفي بضع احدكم صدقه وفي بضع فرج احدكم صدقه يعني دمك هون حاشا ونهار با پیرکا خوشی صدقه کیه گوتن یا رسول خدا امی هر با پیرکا خو پیش شهوت خو تطمین بکن و جمره صدقه هیه و این انت دجی صدقه هیه يعني گو چنکی وقتا که هون وی ایشه خراب ده حدیث دوار دبی دما که هون وی ایشه شهوت ده حرامیه ده که دند ریده هون بکار بینن هون گناهکار دبن نابن وهم دبن يا رسول الله ايقو وقتا هون ده حلالية دجي بكن هون خدي خير دبن ايجار دما كوفان تشتا هبن چه لازمه كو ترابي خطيخي بن دينو و ترابي هنك انسانا كيف خوش بكي توياجي جخورا شرف حساب بكي ملتين مي فيدرا من ديتيه دبي ام دائرو ميت كي ما چه بيه قي شرفا متنا ام جبوناوي چند مليارا بدن قي شرفامتنا يك ام اما ملات بابا جواك صوت فيجن سيدا وانا قنجيه ناكن وانا قنجيه نب خدكن نب ميته خدكن بلكي ميته خو دخنا ازيته جياني سيدا باركو دامان مجاته ازانم بله از فرصه دای بدم انوردا كتابك ان شاء الله تمام بك سيدا امدون ام خيره بدن ام خیره بدن ایرو او خیرات دایی وقت بین خارنه او خیر جاره اکی دیگه جا که دا ایرو همزانن گل دورا هم بیجن ملت زنگینه هم بیجن زنگین تندو خون لازمه تو کفش بکی که را بدی که را ندی جماعتا گندی بی بخواه باجاروان بین بخوان هم بیجن ناو دا کفش نکی کاسه و بلنگاز هیان اوا هم بیجن زنگینه ویارا ندم مثلا بهتر کت که با ایرو ایو خارنه تو بدی سر ناوی مری که چا خیر راستی جی چا خیر بید هم بیجن قبول کرن بله گوت نامن پرسه انتراف بون بله بله پرساته پرخوش بود جیده بود دما که مرب خارنه کی دا چش بونا میت چه نش بونا میت
من اگر كنت ساده با زنگین و دولمند بکی فقیره نخی ناوی ده حدیث ده وارد بیه او خیر و برکت خوتنه عذاب لسر وی قومی دباره لسر خودیه خوارنه فقط كنت باكر يه وتا فقير جي خستيه ناوي اساسا خيرا مزن جي فقير اردشه يعني الله. مرف جركي فرقيه نخنا بين زنجين وفقيره دخيره ده ودما دهاتني دجي يعني ام بيجن فقير هات او زنجين هات قيمته بدي زنجين وندي فقير ده حديث الدبيجه كسي قيمته بدا زنجين جبونا زنجينياوي کسی که قیمتی بده دولمند جبونا دولمندی و پربونایی خودی پربوناوی اوی کسا رب نیو دین خفروتیه جوی قاسی گرکی کمرف با انسانا کر جبونا خوارنه فرقیه نخنا بین زنگین و فقیره بلکی مرف وانوک هف بکه سر چعبا کی هات کی نهات علی زنگینه اوجي عينيه وحسن فقيره اوجي عينيه كي هات سرسري من سر شعبي من تي عيني قيمته بديوان تي هر ديا بين الكيله كهفدو ديني نكنت زنجين ببي سري اودي جي خوش بديوي سولاوي لجي بلند ديني او فقير جبيني لجيرا اودي ديني سولاوي جي لجيرا رفي ديني وي شكلي نابه دما كو تبخوازي خيركي بكي چوا كنت باكرين ده فرقية نخستية نابينا زنجين وفقيرة د معاملة وعلاقة ده جيجرات فرقية نخي نابينا زنجين وفقيرة هاتن هردو جي سر سرارة هاتن سر چعوارة هاتن ها ايجا نكو مثلا دل زنجين جي بشكينة ناخير دين ما جي زنجين رجي فرية جي فقيرة رجي فرية جي آغايا را جي شوان را جي باشقان را ويا جي خباطوان را جي دين مش تمام را فرية دمات الحديث ادنيري شيخي من ماله تدنيري كو مزگينا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي هر صنف انسان را هي جي اختيار را هي جي خورتا را هي جي بيركا را هي جي زلام را هي جي مزنا را جي بچوكا را جي خباطوان را جي امام را هكذاش تمام را هي جوي قاسي اگر مرف غازي انسانا كر جبونا خوارنه چش بو ميت چ نش بو ميت مرف فرقيه نخنا بينه ما شاء الله سيدة خودش و راضی به خودش جوا مالباتا راضی به خدا خير و سر فراد بده هلبت نوا ساعته كده معرف ذي مجاري كل تيك هذا فكراندنا ويا معنا كرنا ويا شروع كرنا ويا قال له وقت لازمه از باره مدا ساعتك پر كيمه بلكي 10 ساعات جي تيرناكي اما امي باو قاسي اكتفاء بكن خدای گمانم انشالله سر به مجاره همه تسا پروگرام که خدا خیر انشالله بشكل جداتر بشكل خوشتر میوانه مهدن آرا انشالله مثل به مجاره تسا بسکنن اما گوتو بیش بکن و شروع بکن بونا تماشاوان هیجا چما اساس سر به مجاره چونکی اوا حیاتا ما روزانه یعنی ام بده که و گریدایی نه لازمه ام راستی جماعت خورا بیجن جواکا خورا بیجن آگادار بکن هم بنویگونی دارین ایرو وظیفه که معزن سر ملی سیدا ملا هم بیجن دینداره اوله نه مثلا که وی باریش سر پشتا خود داخل که حقی ملت هم بنیده وی واری ده برا خلق عالم بنا